mwebale kuba ku Hawaii Media, mwebale kutugobera nga mubona emboozi zaife ku YouTube. Tukabukobe nti kyemukola kyamaani era mujje mu maiso. Era tusaba abakali ku subscribinga. Mujje mu maiso bambi n'okusubscribinga. Nze Yolisigira Yazid. Embeera tabaire ennungi mu district eyeruuka. Abalokole abagiire okubatizibwa nga babadde mu maadi mu mwiga we balwanagaine n'emizimu era emizimu giwonye katono okubasula mu maadi badimire bafe oluvannyuma olwa pastor okulangira nti ali kujagezaako okugoba emizimu egibeere mu kifo ekyo nga kwoteire n'okugoba emizimu egibeere kubamu kuba n'abantu abaidi okubabatiza. Embeera nga bwenkoye tabaire enangu eriyo empewo eidye ngeri kukunta mu kifo kino abeere y'amaani ino pastor ye n'atiiremuku yakoba bano bagire nabo abalokole nti muyembe nga mweta Yesu, muyembe nga mweta Yesu. Waliwo abakyala nga bano bakagezaako okubadimya emisimu gibalumbye gyabagema oluvannyuma olwa pastor okuba ati ndigoba emisimu egyowoimwe gibalumbye gyabagema batandika okulwagana pastor ng'emisimu giri kwenda gidimiza abantu bano mu maadi abaye bali kugezaako okujegana. Embeera tabaire enangu pastor alwaine nga tuwira wa kigambo kyala fire abaire fire. So eyano emboozi mwebale kubaako tukobya abakali kusubscribinga bambi mujje maiso n'okusubscribinga, like and share our videos. Nze Yolisigira Yazid. Bino bibeere mu disi yeruuka wali mu bitundu ebyena madope eri ekibinja ekyabalokole nga bavuira ku Jerusalem Church eiganga bano balinye ku motoka bakoba nti tujje batubatize ere mu district eyeruuka kuba nawali omwiga wabaire nga batalanga okujja babakola ki babatiza. So bano batuuse bulungi era emikolo gyatandika n'okwemba batandika okwemba nga basanufu nga buli muntu abeere nga ali kusuubirwa okumubatiza. Okay, thank you for loving us. Thank you for watching our stories on YouTube. It's me Yolisigira Yazid. Olunaku olwaleero tuli kubatuusaku engeri abalokole babatizaamu abantu baibwe era nga leero tutuuseeku mu bitundu ebyeruuka. Waliwo omwiga guno gwa Namadope ng'eno buli lunaku lwa mukaaga abalokole baidda wano batandika okudimya abantu mu maadi nga John the Baptist yali mu Bible engeri yakolangamu. So nebiri wano just mutweyungeku nga tunumirwa emboozi eno because it is so interesting. So omwiga guno ogwena madope gubagiremu gumanyiba bulungi nti guliku emizimu ejjaawo era nga abasawo ab'ekinansi okuva mu bitundu ebyebusoga baida ku mwiga guno bakolerawo emikolo gyaibwe nga n'okuli ogezaako okuwonya abalwaire era ng'eriyo n'abantu abandi abaida mu mwiga muno okweyama tubabona basulamu emaani balekawo sente basabe bayenda abakazi abasaba abaana abasaadde abasaba sente abandi abasaba emikisa batera okuyida gano Namadope bakola emikolo gyaibwe. So kimanyiwa bulungi nti Namadope omwiga guno guliku emisimu era abantu baidawo. So bano abalokole boona bakobya ati tukwenda kubatiza tujje Namadope walagali amaadi agakulukuta olugendo lwaibwe tulwabasaze
batuuse n'amadope bulungi batandika ye kibaire gale nkobere nga bali kwemba Yesu alina amaanyi sitaani tugenda ekibaire wale batandika pasita yakuba tibuti buli yatulu kujja okubatiza asimbe layini basimba layini kumwiga batandika okusimba layini pasita abere ni bayine babiri bamweto ono omusumba awali muwanguzi abere ni bayine abasada bayine babiri ababaire mule mu maadi nga bana bali kujja okumuyamba okubatiza era nga okubatiza kuno kubaire nga bakugema bagema oyo edi okumubatiza bamwinika mu maadi ngaalinze waigulu yadimira mule nti deri bamala bamutoolamu nakakabona nakalaga ati wambatiza mbo nga John the Baptist yali mu Bayibuli engeri yabatizangamu abantu so emikolo gino gitandise bulungi nga abantu okukoolobya bali kwekoolobya abali kwekuba diselefi kino abantu bali tebakisuubira ngeri abali kwekuba diselefi ebere yabamakamera gale nga baligama banaibwe bali kubatiza balinga babakubya ati wetujja mu maadi mule mutugama kubifaanani twida kulagangako ku abantu baife ku kino ekyaliwo nti batubatiza so okubatiza kutandisa bulungi paisa yatandika okubatiza bulungi abantu yabatiza ng'akobanga bano abantu abalokole abagoberezi nti mwembe bayemba embadde bayere ningi bayembanga so babere bakabatiza abantu babere nga batano wabaawo omukyala idye omukyala ono abaireku ebyowaibwe so pastor yena abaire nga tanwa guteeka nga takalangamula nga akati ndikugobera emisimu egikuliku gikuleke byabyo nolibireka wano emizimu ati atuleke ote wokobye ekibaire gali ebintu bigamye omukyala byenda bimukube mu maadi afwe pasta balwanagana akavuka kabaye katona baba balwanagaine bagema ayenga omugala azitwaire mpulinga bikigambo fire bana musaga akoba ati okutambula kubona okwira kusetula kyembwa inere ndikiwaira ku n'abaidukulo balwanagaine pagana bana babaire bamaani katonda ayambye eyiza bibye omuwala ebintu byamulekula aye nga pastor libonanga n'amaani yayena atiire nibeine baba batire kubako bano abagoberezi bana abandi ngali kubako ati mwembe mwongere mwokwemba ngoli kuiranga bwire Yesu alina amaanyi kodi mbali kukutulendegere aye ndegere kuluno kidebaire nangu omusumba muwanguzi agali ndidinga kano keyaizeeyo n'alambala n'okubanga akali kusituka kuba luno tibibaire byangu so bitibaire waba n'omukyalo owundi ow'olubuto yena idye mbwenda yamulemeraku abeire nga alikwenda bamudimye bamubatize oba oli awo muli ku katonda abimukingule mbwazaale ayina tugira okubona nga yena akuba mukwendulu awo ngakuba endulu so tubeere bingi abantu baidya nga bali kubanga endulu ng'ebintu biri kubagema nga pastor ali kubanga ati ayenda kubagoba ku byawaibwe aye ng'ebyowaibwe byona biro bye leka tumezera ono omuntu nifo twidye twamutoola tosobola kumutoola ku buti aye kunkomere tugira okubona nga abalokole bano bamaze bawangula kuba tugira okubona nga
embeera ira mu nteeko bajja mu maiso n'okubatiza ababe basigaire wabula nga embeera ebeera ize mu nteeko era nga ife tusuubira nti oba oli awo omusumba nibaine bawangwire olutalo luno nekyo ekibairewo era nsaba nti oba oli abalokole bakekubira ku mungalo tomana tutwidde oba katonda naterewo embeera so embeera etoweebaire ebairewo wabairewo n'ekibuyaga mu kubanagana okwokubairewo empewo ey'amaani eije yakunta ni bano ababaire baidde okwabatiza bano naye bali kwenda okugezaako okulumuka pasa yabagumya ati ezaala mujja twaliranga kigambo fire so embeera etoweebaire tusaba abakali kusubscribinga mujje maiso no kusubscribinga ku YouTube channel yaife no YY Media. Like and share our videos. Twogeera ko kunaba mu abaidi okwabatiza mubaire mu omugala mulungi mweru nga onakubya ati kasooka amale misomo obufumbo bwalema mbweza musada mwendaku yakati okubatiza kidi obo oli awo ntiedye okola omukolo guno kimuyambe ko kwegoba ko bebere nga bisiba abasada okumwenda aboneke nga ayendebwa yena mbwa ajafumbirwe ngateekaago kubanga omulokole bituufu boyina okuba tosobola vawaka okutola ku omusada akunonye officially so kati engeri kati jemba kiziibwa ninda omusada wanajja okunona nga nvaawo nga bakali kubatiza obewenikira mu bwenzi obutaikirizibwa saa yono buti ojja kukyusamu kwenayise oba ojja sigala otya benze beti nenigira mu bwenzi kuba nalokokeire ekigambo nakitegeera nga nkaali muto so nategeera ninotambulira kunonodo bwa Katonda. It's a new experience. I've always longed to have this, baptism by immersion in water. So I feel a transformation, and now this is an affirmation to my faith, and I feel great that it has finally come to pass. Hey. What was like the experience when they were immersing you into the water? Well, personally, I'm afraid of water. But then the Holy Spirit is there to help us at all times. There is that lightness you feel in you, because the Holy Spirit is there to help and to guide you. You'll feel a new being in you that will take away all of the fear. Because you go in with fear, but you'll come out clothed with new strength. Kituvunanyizibwako nga ffe abalokole nga mukama waffe Yesu Kristo bwe yafa n'azuukira kati kaba kabonero ffe ketukola okulaga okufiira wamu naye okwetaba naye nga bwe yafa naffe wano tuba tuli kufa ebyaffe ebikadde nga bizikiridde okuyingira mu mazzi nga ye bwe yafa emagombe kati amazzi gakolanga emagombe so kati amaanyi agamuzuukiza kyobalaba naffe tunyikibwa ne tumala ne tukola ki ne tuvaayo okuvaayo okwo kuba kuzuukira so tulina okukkiriza okugamba nti akabonero ako kalaga okukkiriza tulina nti tuba tuzuukidde nga tuvudde mu bikadde obulamu obukadde kubanga edda twasinzanga bakatonda abalala twasinzanga ebibumbe twasinzanga ebifaananyi kati ebyo byonna ebibi byonna tuba twetukuza ng'olwo tufuuse ebitonde ebipya. Ni Pastor Awali muwanguzi nayogeera ku nifa kumbeera nairiwo yatukola lwaki basazeewo okwida wano enamadope so bitebeire mwebale kwekumira ku YouTube channel yaife ne yakabi era bambi mujjo maiso temukoma kubona wabula you can even share our videos tawandikibwa nti kulwa mafuta ebikoligo bikutuka balabye nga babadde nga possessed tebabadde possessed naye babadde bavaako ebintu ebyali byabakwata ebibatambulirako nga bo yadde nga batambula mu mubiri naye waliwo ebintu ebibabeerako munda nga bya mwoyo nga tosobola kubiraba n'amaaso ga mubiri okujjako ag'omwoyo kati ebyo bye bivaawo bwe tukola kabonero ako kalina amaanyi kubanga okuzuukira amaanyi kati amaanyi ago gakuba buli mwoyo gwonna ogutali gwa bwa Katonda omwoyo gwo ne gugenda